Eberečke, ebertute, eber koga, čuvatimo se za ručice. Na, divne ste, divne. Kako vam je na slobodi? Hvala. Predivno. Predivno. Oh, Tončica. Jedan veliki aplauz za Tončicu. Hvala. Divne si. A, kako je ovo? Joj, predivno je opet stati ovdje tu i pjevati. Teško je bilo, mogu priznati, gledati od doma, prek TV-a, sve njih kako pjevaju i uživaju ovdje, ali eto. Pa nećemo, nismo zaboravili tebe, kako? Nadam se. Reci mi, Milice, jedan aplauz za Milicu, kako da ne? Da. Milica Lenđer, Majstorović. Ne, nisi pogrešio. Aha, a on je uzeo Majstorović, jel? Dobro, a reci mi sad koliko plivaš ti kraul? Šta bolje ide, kraul leđno, delfin ne, prsno? Ne, delfin ide najbolje. Da, iako prsno, ja mislim da trebaš probati i da će biti najbolje. Da, Sonja, moram ti priznati od kako su na slobodi, linija je malo bolja, jedan aplauz za Sonjicu, dama se troši, pa da. Da. Šta, pa trošiš se, aktivnosti trči tamo, vamo, albumi, iz studija u studio, njinju, njanju, nji, ekonomsko promidžbeni program, propagandni.